shakora ubu ngubu umuntu dusigaye twaragize ikibazo yemwe twarahamutse umuntu asigaye avuga ngo umugore bikaba ibindi ngo yahingwa apana ngo umugore indi none muraba ngo tuvuge ba sheri tekereze nkanje ufite imyaka ingana gutya n'umugore nashatse muri mara ngo mwite ngo sheri ariko rugunga rukukibana n'ibitanga yewe turahunga ibihe tweze n'ugusaba uyu mugabo akatuba hafi ngo paka ngo sheri ngo n'utangwita sheri ngo cyangwa ngo sinzi utundi dutaremba basigaye bavuga ariko Bibiliya avuga ngo umugore siko bagore nibazo yakubwira ngo wa mugore tukazumererwa nabi uri umugore wakamye usanga mu nzu ni yererere ugasanga mu muhanda ni yerere ugasanga mu ikanisa ni yerere ugasanga ibibazo mu ikanisa ugasanga mu ikorari ni yeye bamubwira ngo icaranga ngo yenjewe ndicara bamubwira ngo icarana n'ubundi ngo jewe ntitwegerana ibindi biratugoye kandi mwamara mukikora n'abantu wari wabona umuntu yikorera umuntu w'ibiri100 wowe ufite 50 ugasanga nguriya arakeze waramwikoreye kamere yarakokamye kandi yaguhetamishira kuvuna urapfuye mukumva ugiye nko guturika iyo utuye uyu mugabo ko ashobora byose iyo umubwiye ati nyagasani we ngirira neza unturiye kamere irangoye ariko muzi kwikorera ikibindi kikijuga kituzuye neza kuntu kiza kigenda iriya bagaza badukorera nk'akabindi cyangwa ibido kuvuga ngo yishire ku rutugu ituzuye neza ugashika washengutse igituza cyapfuye ngo umugabo yashaka kugukiza neza azasa nkaho adakubona ariko ijisho ryiwe ni darubini aza kubona gute kakwitegereza kakavuga ngo hata wende wapi undi kumwe nawe warababwira ngo ngaho utarakora icyaha n'abari gutera wapi waraswaruna ngaho utarakora icyaha namutera ngo bose basohoka usoroko iyo uyu mugabo yatashe mwayo biga bibi byose bibamwe udusanga umugabo n'umwana n'umugore ugasanga bose tibaza bavugana tibaza bagira gute navuze ti nyuma yanje hazaza umugabo nduta ubukuru kuko yahozeho taraba bo shimiye Imana kuko mbaye hano data nyiri bihe ahimbazwe kandi ahabwa icubahiro ni icyayo twego turabo yari ndayishimiye cyane kuko mbaye hano cyakabiri nshimiye ubuyobozi bw'itorero Revera ndagushimiye cyane Imana yagutoranyije muri iki gihe kugira ngo ube hano kandi ube mu bushake bwayo kandi uyobora abantu batarinka ndagushimiye Imana iguha umugisha kandi uri umuvandimwe uri inshuti iyambwiye ndumva gaca bugufi nkakumva Imana iguheze umugisha ndi kumwe n'abamama ari bo baririmbyi noneho hari ukuntu kumwe natekereje muvuge ngo amen kugira ngo ukundwe n'abantu bose 30 ingahe ni ibintu by'agaciro cyane yewe ndi umuntu umwe mwebwe muri benshi kugira ngo muntekereze mushire mu bikorwa mubwire Revera nawe abyemere ni ibintu byiza cyane nabitekerejeho ndavuga ngo sinohemuka umutabwa umwe niwe wasangiye n'umwana we basangira umutsima ngo bamare abatabwa bazabahemukanye ngo bamare bararya ngo bageze hagati
muzabona umuntu wese udahemuka wasangiye n'umwana kuza usigaye intori isigaye ntoya umwana akaba ari witora ariko iwe yayindi yasigaye ntoya aba ari witora bamamucaho umugani bavuga akabaye kose bakavuga ngo azahemuka nkamurobe uwo mutabwe yari murobe noneho jewe ndavuga ngo sinohemukira abavyeyi bantekereje kugira ngo tubane bavyeyi baririmbyi ndabashimiye Imana yo mwijuru dakiranirwa ibaheza umugisha mwarakoze cyane kuntekereza mva bimpesheje umugisha n'ivyishimo n'umunezero ndi kumwe n'abaririmbyi bacu abanyarwanda nibo bagira ngo agaterme kamwe bazavuga ngo muri abana beza kandi umuntu ashaje usa n'ushaje waraciye tunakibyara ariko bamara umugabo kwanje meze gutya bamara avuga ngo umwana mwiza no kavuga arangwa ngo umwana mwiza gute ndi umuntu umwana gutya kavuga ngo umwana mwiza ako nako ntawuzumiye kwa bazavuga ariko iyi korari cyangwa abaririmbyi Imana ishimwe kutwongeye guhura kandi ndibuka tugenda mihango twarahuye tuhura baturaritse kandi ntabizi kandi jewe sinza nkunda gukurikira afishe sinzi niba iyo muzamukurana amafoto nimba ari nta foto jewe nzantanga ariko narira kugira uke nkabona bamwakuseho ifoto imwe sa nuhengamye yindi sari noneho nkayobwa iyo zazituka noneho jewe sinanarebye neza ngo mbone ko muri none ngo ngere hano nabonye uriya mama yicaye mbaza Reverend se iriya korari si wakiriya ruko bati niyo iraza numva ndishimye noneho akantu natekereje nakangaka hari umunsi umwe ngo Dawidi yanezerewe ngo amare kunezerwa aravuga ngo Imana ngo ifite amaboko nk'ayimbogo kandi imbogo baza bayitera icumu igapfa kandi imbogo ikarwara cyangwa ikarwara rusiriba ikarwara iki n'ibindi ariko kubera kunezerwa bituma avuga amawe none naje nababonye kubera kubakunda no kunezerwa namwe ndavuga ngo uwo bigitambo kicanyu none mukazogenda mugateguza igiterane none twashaka tugafata iminsi 2 cyangwa 3 kabwiriza hejuru y'abaririmbyi apana bakorari nuko niko natekereje kuko haba bakorari n'abaririmbyi birahaba nukuvuga ngo uwo munsi tuzoganire dushire tureba abakorari tubashire ku ruhande kandi nikiza kibaranga nitumara turaganire n'abaririmbyi kiza kibaranga niturangiza amaze tuba dusirimba abadayimoni bose bapfe no muraja kumbonera ihuru iko novuga namubwiye ese ukunguku representa nkuru nziza yoza hano wo musiga ukaja umoja namwe murebe niko namumaje none ndamubwira ngo kubera uburemere bwanyu ba mama twebwe representa wacu uko ari mu ikanisa tekereza namwe kuvuga ngo usige umuyobozi wawe numara nguje mu gitaramo cy'abaririmbyi ko rabona ngo bizomera gute none ga muje kubyihangana kandi ntimuvuge ngo dasa nkaho nabasuzuguye siko ko murabona ko nzoba nabasuzuguye jewe witavye kitabana n'umutwe n'amaguru n'amaboko byose bikaba biri hano nta kuguru nasize nimuzamubona kugira bazavuga ngo umutange imibiri yanyu ngo ibitambo bizima byarabishimwa n'Imana no abantu baje kuvuga ngo twataramanye ngo kandi ngo aho waruri ngo twari kumwe nawe uri hano umuti aho amaguru ari n'umutwe niho n'umutima ubu rero nindangiza kandi sinzi niba ntwara umwanya muri mucangwa mugufi ariko ndatwara uko mbashishwa nimara nama mfata moto hano nama niruke ngo ndatabanyitse cyane hatoye gusa bukeya mbe nkuramutsa abantu nimara nama ngaruka tutaramana arambwira ngo sawa nta kibazo ubu nyine nambona aravuga none kizaho nari nzindukiye gucyoke ngiye kuganira ijambo rivuga ngo umugabo ushobora byose niwe ngiye kuvuga
Imana ifashe. Ntimwovuga ngo amen. Umugabo aba n'abagabo, aba n'abasaza, ntabwo ari abagabo. Kutura abasaza ntabwo turi abagabo. Siko musigamira kuvuga ngo muzee. Siko. Aho. Hari wari wabwira uyu mugabo tugiye kuvuga ngo uko muzee. Usibye Daniel hari umunsi umwe yabivuze ko aravuga ngo ni umukuru nyiribihe, aravuga ngo ni umukuru nyiribihe, umukuru gusa. Ariko ntabwo yavuze ngo uyu ni umusaza. Naho wewe usigaje kuvuga ngo muzee. Nuko nyira abangaba ni bazee. Ntabwo ari abagabo tugiye kuvuga hano. Kandi hari ibyo bashoboye n'ibyo badashoboye. Kandi hari ibyo bashobora gukora n'ibyo badashobora gukora. Ariko uyu nguyu uyu duhaye tuvuga n'umugabo ushobora byose. Nta kintu kiza kimunanira na kimwe. N'umugabo. Yohana, reka mbabwire gusa kino gitabo cya Yohana ndavuga isura 10. Nimara izindi 11 zozivuga, nimba zozivuga muri Hope, nimba zozivuga he. Ayi Imana izomfasha rwose zwa. Uko nihuse cyangwa nitonze. Nitonde sawa. Yohana, Bibiri izivuga ngo hari ba Yohana 4. Hari Yohana mwene Zakariya, hakaba Yohana mwene Zebedayo, hakaba Yohana Simoni mwene Simoni, hakaba Yohana Mariko. Abo ni 4. Ariko umwanditsi w'iki gitabo ni Yohana mwene Zebedayo. Kandi iki gitabo gifite ibintu bitatu. Gifite ibitangaza, kikagira n'ibimenyetso, kikagira n'ubuzima. Ibintu bitatu. Ibitangaza, ibimenyetso, ubuzima. Yohana uyu niwe wajanye na Yesu aramwegamira ku gituza. Uyu niwe wagiye wa munsi abagore bamaze kuvuga, bari batuye Yerusalemu, bamaze kuja kureba ko Yesu yazutse, baragaruka bavuga makuru, bavuga ko umugabo nyamugabo yazutse atazahera kuzimu. Baraza barabivuga, babibwira uyu nguyu Yohana na Petro, ngo barirukanka. Bamaze gushika, Yohana yari umusore, Petro agenda buke. Petro aragenda ngo ashike Yohana, ngo ashike gutya. Mwumva yanga kwinjira, umuntu utarinjira neza mwumva ku musaraba wa Kristo tarabona uyu mugabo. Agera kumva ngo ararungurukiwe ntiyinjira. Urubyiruko abasore bazabihuta cyane mu muvuduko wo gukizwa. Ariko bagenda uko bahaye bagenda amaguru ko arasubira inyuma, bwaca bagasubirayo. Ariko Petro ngo araza ngo ashike iwe arinjira indani. Bivuga ngo abasaza nk'abana bakecuru bamaze kumenya Yesu Kristo, nta cyabatandukanye n'urukundo rwa Kristo. Umugi nti woduhemura, icyuya nti cyo duhemura, izuba nti cyo duhemura. Ariko abangaba wohura gusa n'akantu kamwe, habe n'ivora y'imodoka, wotera ukuboko kwama wibagirwa igitaramo. Uyu nguyu waje kwandika runo rwandiko cyangwa ubutumwa bwiwe, avuga aya magambo. Ashaka kuvuga uyu mugabo tugiye kuvuga, avuga ko ari umugabo ushobora byose. Umutegeye ntimwovuga ngo amen. Umugabo ushobora byose. Aravuga mu gice kiwe cya mbere, ariyo sura ya mbere, aravuga ngo inkomoko ye ni uwo mu ijuru, ngo mbere na mbere hahozeho jambo, kandi ngo uwo jambo yahoranye n'Imana, kandi ngo ni Imana yuzuye nirogose. Aravuga ngo uyu mugabo ntabwo yavuye muri Mariya, ntabwo yasamwe na Mariya, ahubwo yakomotse mu ijuru, yari Imana yuzuye. Ntabwo Yesu yavukaga mu muntu, yaje kugira ngo ace mu mwana w'umuntu, kugira ngo tutazomubona tugahumirwa tugakubitwa n'inkuba. Araza aca mu muntu, ariko inkomoko yiwe yavuye mu ijuru, ni Imana yuzuye. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Uyu mugabo data wa twese, kandi uyu mugabo inkomoko yiwe ntabwo yavuye mu isi, ntabwo yavuye mu butaka, yavuye mu ijuru, niyo yaturutse. Igice cya kabiri ngo ajye kuja kuvuga, aravuga ngo uyu mugabo yateranye umunsi umwe aja mu bukwe bw'Ikana y'i Galilaya. Kandi abayuda uko babikoraga, ngo bazanaga vino ibishe mbere, akaba ariyo banywa. Noneho baje guheruka bakazana inziza, kugira ngo uyu muntu amaze kunywa neza ntabagihaye yamenya ibishe nigize gute. Muvuge ngo amen. Protocol uhagarariye hakurya
tungume kuzana kuko mfite amaso uko ndareba nkamenya ngo se kuri akora mwongorera iki byagenze gute. Hariya dufite ikimwaje kiryoshe namwe mwogikoraho igitangaza cyo ariko Yesu wo mu ijuru we hariya mutwaravuga ngo iyo ndangiza vuba nje kugotomera ibintu bigende sawa. Uyu mugabo aba mu bukwe bw'Ikana y'i Galilaya nk'uku twabaye hano ngo arangize baraza banywa vino ngo bamare kunywa vino irashira ngo imare gushira bibwira ko ari umugabo usanzwe kimwe n'aba bapasiteri bicara ngo baraza baramubwira ngo divayi yashize. Babwira nyina ngo ugende umubwire ngo divayi yashize. Yesu ngo aramubwira uyu mugabo aramubwira ngo se duhuriye nje nawe ntawe uzi utegeka umugabo ahubwo umugabo niwe uzi utegeka. Uyu mugabo Yesu ashaka kuvuga ngo se ni gutuwaje kwinjirira ko mu masahari kuraje kuninjira mu igihe cyanje kiragera cyo gukora. Aramubwira ngo ugende ubabwire batunganye ibibindi byose basukemwe amazi nibamara gusa. Nicyo gitangaza uyu mugabo yakoze cyambere muri bira butumwa bwiza bwa Yohana. Aramubwira ngo utunganyemo ushiremo amazi bashiremo amazi warangiza daho Bibiliya ivuga ngo arasenga. Oya yarategetse gusa aravuga ngo amazi abe divayi. None bajya baheza ngo batangira kugenda batanga kandi ngo batanga bumva ngo iraryoshe ngo yayindi batangije bujambere. Bivuga ngo uyu mugabo wamubonye nibura umurira ibyo waramubonye mwitangira araryoshe n'umwihereza zo uryoha ntabwo azabiha nk'igifumu ahubwo uyu mugabo ahora aryoshe iteka ryose. Yesu araryoshe Yesu ni umugabo utazuhemuka uzuba mu makwe akaba mu nzu mwanyu agashobora kubabera ibyiza mu buzima bwayo. Igice cya gatatu aravuga ngo n'umwarimu yasanze Nikodemu yari yarize iby'amategeko ariko ngo arangize uyu mugabo araza ngo umunsi umwe Nikodemu ngo amugendera nijoro. Kubera iki yagiye nijoro? Ngo yatinya abaturage. Abantu kubera ko badafite umugabo basigaye batinya abaturage ngo ni intaramana n'abakazana ngo ataramana n'abuzukuru ngo baraje kuvuga ngo ese ngo kuriya ngo yabaye umusazi gute. Hoya ntabwo ari umusazi ahubwo ni uyu mugabo tubamo. Uyu mugabo kuva ubwo yaninjiyemo yaranyose ndeshima ndamuhimbaza. Kuva ubwo yaninjiyemo sinzatinya ikibi cyose kuko uyu mugabo ari muri je. Nikodemu baramubwira ngo ese bimeze bite kugira ngo mbone ubwami bw'ijuru byogenda gute. Uyu mugabo aramubwira ngo Nikodemu wowe kurambwira kimwiri reka nkubwire kiroho kugira ngo ubone uyu mugabo mu buzima bwawe ngo nuko ukwiye kubyaga ubwa kabiri. Aramubwira ngo ese njyewe umugabo ungana yise umugabo nawe aramubwira ngo yahise ibyo mpaye nkubwira nutabyaga ubwa kabiri ntibishoboka ntibikunda habe nubwo mwotarama ariko uyu mugabo ataragera mu buzima bwawe uzutaramira ubusa. Ariko mureke tugire ubuzima bwacu bushorere muri uyu mugabo kuko afite imbaraga zo kugukura mu ntege nke, afite imbaraga zo kugukiza no kuguhumura kongera kandi ukaba muzima. Bajya kugera ku gice cya 4 aravuga ngo ni umukiza w'imitima. Umugabo nimuvuga ngo amen. Uyu mugabo ni umukiza w'imitima. Hari umunsi umwe ngo yashatse guca Samariya ngo amaze kumanuka wasanga umugore. Inani korari yanyu simwebwe muri abagore shakora ubu ngubu umuntu dusigaye twaragize ikibazo yemwe twarahahamutse. Umuntu asigaye avuga ngo umugore bikaba ibindi ngo yahingwa apana ngo umugore indi none muraba ngo tuvuge ba sheri tekereze nkanje ufite imyaka ingana gutya n'umugore nashatse muri mara ngo mwite ngo sheri ariko n'ubwo rukukibana n'ibitanga yego turahunga ibihe tugeze no gusaba uyu mugabo akatuba hafi ngo paka ngo sheri ngo n'utangwita sheri ngo cyangwa ngo sinzi utundi dutaremba basigaye bavuga. Ariko Bibiliya avuga ngo umugore siko abagore nibazo yakubwira ngo wa mugore tukazumererwa nabi uri umugore
ngo asanga umugore w'umusamariyakazi, kandi ngo uwo mugore yari afite ibintu bitatu. Mureke babwire, umuntu utaragira uyu mugabo mu buzima bwe agira ibintu bitatu mu buzima bwe. Uyu mugore ngo ikintu cya mbere yagiraga ikibindi, icya kabiri ngo yagaza aje kwiriba, icya gatatu yagaza avoma amazi ari hajya kuri jari. Timubwira ngo n'amazi asanga. Iki kibindi gisobanurwa ngo ni kamere. Umuntu wese udafite uyu mugabo ushobora byose agenda na kamere buri gihe cyose. Kamere yaramwokamye, usanga mu nzu ni yererere, ugasanga mu muhanda ni yerere, ugasanga mu ikanisa ni yerere, ugasanga ibibazo mu ikanisa, ugasanga mu ikorari ni yeye. Bamubwira ngo icara hanga, ngo yenjewe ndicara. Bamubwira ngo icarana n'ubundi, ngo jewe ntitwegerana. Kamere ni igike. Kamere cyangwa ngo jewe ngo sinotaramana na naka, ngo kandi ntitwosengana, ngo ntitwogenagenda no mu muhanda, ngo sinonongwa n'icyayi mu wiwe. Iyo ni kamere yakomboka. Umugore yari afite kamere, yari yikoreye ikibindi. Kwa ngaho habona benshi cyane, ibibindi biratugoye. Kandi mwamara mukikora n'abantu, wari wabona umuntu yikorera umuntu w'ibiri 100, wowe ufite 50. Ugasanga nguriya arakeze, waramwikoreye kamere yarakokamye, kandi yaguhetamishira kuvuna, urapfuye mukumva ugiye nko guturika. Iyo utuye uyu mugabo ko ashobora byose, iyo umubwiye ati nyagasani we ngirira neza, unturiye kamere irangoye. Ariko muzi kwikorera ikibindi cy'ikijuga kituzuye neza, kuntu kiza kigenda. Iriya bagaza badukorera nk'akabindi cyangwa ibido, kuvuga ngo uyishyire ku rutugu ituzuye neza, ugashika washengutse igituza cyapfuye. Niko abantu bameze bafite kamere, baragowe bararushe. Ariko uyu mugoroba mureke tubwire uyu mugabo ushobora byose, tumubwire ngo mana we dutabare, iyi kamere iratugoye. Wezi mari cyubahiro, nimuvuge ngo amen. Icya kabiri ngo yagaza agenda saa 6, ayandi masaha abagore batazabagenderaho. Yagaza agenda ari kwiriba, iriba bagasobanura ngo ni iyi si turimo iratugoye, iraturuhije, iri ifite anasa, ifite imbuto, ifite ibintu byinshi bitugoye. Nitutagira uyu mugabo ushobora byose, ni ukuri isi zotumira. Akagenda akaja kuvoma amazi ntabwo ari amazi asanzwe, ahubwo ngo yagaza agenda agiye kuja gushaka gukora ibyaha no kuramya ibigirwamana. None ngo Yesu aramanuka akisa Mariya. Mwumve ngo umugabo nyamugabo, timwovuga ngo amen. Ive ja kuri sente, uvuge ngo amen. Umugabo nyamugabo, ngo none aramanuka ngo bari gushika amusangaho, ngo Yesu aricara, ngo yararushe, ashonje, ameze nabi, ngo ashaka kugura gute, kugira ngo ashake umuntu ugowe, umukiza w'imitima. Iriya sura niko yitwa, umukiza w'imitima. Araza ngo bari gushikaricara, amubwira ngo yewe wamugore we, tiwompeza kuri ayo mazi. Niko kuvuga ngo tiwompeza uwo mutima wapfuye ufite kamere, ugira urwango, tiwompereza. Arambwira ngo ese ngo yaye, timuse uko abamaza ngo yaye nuko kwimana, ngo abayuda n'abasamariyakazi ngo ntabwo bazabahuza, muri ibintu bimeze gukese amajwi yanyu uko azagenda bukeya. Ngo yaye nuko kwimana, ngo titwohura, ngo ibintu bitoshoboka. Aramubwira ngo iyo aba waruzi waye kubwira n'impani murimo iwe, tiwari kumwima ayo mazi, aho iwe yari kuguhereza amazi utazongera kandi kugira inyota. Aravuga ati ayo mazi n'amazi nyabaki. Ngo aramubwira ngo twebwe twafukuye iriba rya Yakobo nirirerire cyane, ni gute twovoma? Ashaka kumusubiza kimwiri, ariko Yesu uyu mugabo azashaka ngo imitima yacu, muvuga ngo amen, adashaka mu imitima yacu ikinguka imwaki, namara ganze mu bugingo bwacu. Baramubwira ati ngaho ese genda ubwire umugabo wawe, umvega Yesu kuntazashaka, genda ubwire umugabo wawe aze hano nawe mubwire. Wa mugore yamuvuga ngo nukuri ngo nta mugabo ngira. Aho muruzi kwihana subuhanga cyangwa guca mu bwenge, keretse kwa namusa yuko ndi umunyabyaha. Ariko abo kubera kuko batarahura n'uyu mugabo, basigaye babwira ngo ese wakoshe. Ibintu bigoye abantu mu isi ni bitatu. Ikintu cya mbere samahani,
icya kabiri asande, icya gatatu yamba. Ibi mwabyumvise ikintu cya mbere kigoye mu isi, kigoye isi kuvuga ngo samahani, iyo mbabarira pastor, mbabarira nakoze amafuti, ibyo ntibikibaho. Kama wanje amasheri, ikindi nukugira gute asande. Nimbo mpaye akantu kuvuga ngo asande, Imana gweze umugisha, ngo se ngukuriya yampaye muyanarekanye ko musiga mugira abanyamerika kunguko yo guhereza nk'udolari rumwe hano akaguheza nk'ijana cyangwa 200 nuko amuyafuna mufuko ndetse no kuyashanyira wowe yashanye ngiyo nanone ngo yareka warayakoreye se. Iyo uvuze ngo asande nta kuvuga ngo asande ico kintu kigoye isi. Cya gatatu abantu nyine ntibakiramukanye sigabaje naho gusa cyangwa akamatambuka akavuga ngo sinakubonye, ntiwamubonye, uravuze ngo ntiwamubonye kandi wamubonye. Ibyo bintu bigoye abantu. Mwaragize aramubwira ngo genda ubwire umugabo wawe, wa mugore yamavuga avugisha ukuri kugira ngo uyu mugabo atege ku buzima bwawe, nuko ukwira kuvugisha ukuri. Aramubwira ngo nta mugabo ngira. Yesu aramubwira ngo nukuri, ibyo ubuze nukuri. Batanu wigeze n'uyu wa gatandatu ufite ntabwo ari abawe. None ngo yamavuga wa mugore ngo yumva neza mu mazimbaraga, ngo yamavuga ngo kuva mbayeho sindabona umugabo uza wama werekwa akamenya nisherekana nose mwamama. None ndahumiwe, yama yiruka gutya Samariya yose gutya. Abahuye n'uyu mugabo bazabiruka mu mihanda bakagenda babwira abandi ngo nimuze muje kumva amakuru y'uyu mugabo. Yama babwira ngo nahuye n'umugabo wambwiye ibyo tarabo mbayeho, none ngaho nimuze mukizo. Yesu ni umugabo ushoboye imitima y'abantu. Sura ya 5 aravuga ngo umuganga wakijije umugabo warwaye imyaka 38 arakira. Ya 6 yaravuze ngo n'umutsima wamanutse uva mu ijuru. Abayuda batangira kuvuga ngo ese ninde, yewe timuruzi gituma turi mukuru aratwiganyira twavuga ngo ese tuzarika iki tuzambara iki, nuko nta mugabo dufite. Ariko nitugira umugabo umutsima n'uwari kankoto yose irahanga, kangwa yose irahanga ni ya bamwe nuko amama ngo sarayifite arayiduhereza. Bwira uwo mugabo umubwire ngo ushoboye byose keneye kawungu, umubwire ngo ushoboye byose nabuze umwana pereza umwana urebe ko atamugu. Umubwire ngo ngisi imisi nararwaye none narahetamye, ngaho wa mugabo ashoboye byose aragukiza. Ariko kumuramwumva yebe ko murumva uwo mugabo ashoboye zose. None eri umubwire ngo wa mugabo hari ikintu Kenya mu buzima bwanje kimbi, arakubwira ngo tahamaho ndi kumwe nawe. Ijoro rirageze isi cyuzu umwijima, umuhengero ubaye mwishibwa tobura rengewe. Umpa ubushobozi kugira ngo neshe, umpe n'amahoro yo mu mutima, umpe n'amahoro yo mu mutima. Umpa ubushobozi kugira ngo neshe, umpe n'amahoro yo mu mutima. Yo mu mutima, umpa ubushobozi kugira ngo neshe, umpe n'amahoro yo mu mutima.
duhereze Imana icyubahiro. Mwami Yesu, uyu mugabo wategeka ubuzima bwacu. Isura ya 7 aravuga ngo n'amazi y'ubugingo. Yaravuze ngo nico gituma ngo imigezi y'amazi y'ubugingo izitemba iva mu nda yawe. Abantu ugasanga ngo nuko umugabo aba yatibutse mu buzima bwabo. Yamara imigezi yariko ashaka kuvuga hejuru yo kwezwa no kugirirwa neza. Iyo yageze mu buzima bwawe azategeka ubuzima bwose akabweza akabwuhagira. 8 aravuga ngo ni murinzi w'abanyonge. Yasanze ngo bafashe umugore ngo yakoze icyaha ngo batangira kumurega. Abantu basigaye batangira kuvuga abandi tarebe umugogo uri mu jisho rya mugiwe akareba gatotsi kari mu jisho rya mugenzi wiwe. Ngo aravuga ngo uyu ngo mu mategeko ya Mose biravuga ngo aterwa amabuye yose afi. Ngo arababwira ngo Bibiri zivuga ngo arunama hasi. Ngo umugabo iyo ashaka kugukiza neza azasa nkaho adakubona ariko ijisho ryiwe ni darubini aza kubona gutya kakwitegereza kakavuga ngo hata wende wapi undi kumwe nawe. Ngo arababwira ngo ngaho utarakora icyaha n'abari gutera wapi. Ngo arasaruna ngaho utarakora icyaha namutera. Ngo bose basohoka usoroko. Iyo uyu mugabo yatashe mwayo bijya bibi byose bibamwe. Udusanga umugabo n'umwana n'umugore ugasanga bose tibaza bavugana tibaza bagira gute n'ukuri ya mugabo atarinjira. Umunsi yinjiyemo byose bijya bibi byose bizosohoka usorongo. Imbwa agasheri agapfunya umusambi ubwibone agapfunya kajya kataza kagenda kubute ubute buzovamo. Timuzongera kandi kuba muri muhaguke muririmbe ngo nimuze muri repetition. Oyaye gituma adakwinda kwinga ngo uje muri repetition agapfunya karinjiye. Uyu mugabo ataragaramo ngo agakuremo tibikunda. Tuje muri repetition iri yaruguru yacu baratuga ngo kengeri ya korali mwewe ntimwaza muyikuta. Kengeri ya korali ukama umva ngo ikorali ingoma ya mbere iravuze ya kabiri abafite udupfunya iya gatatu ikaba yarangiza mumaze gukinga mwashizeho umuryango ukabona azanye ikirato agaseseka munsi y'umwango gute ngo munkingurire ngo sinzi ngo aho nagiye. Umugabo akamaza ngo sinzi ngo inane ngo zari zagiye he ngo nagiye muri projet nyabake agapfunya karinjiye kubute. Uyu mugabo ni uzukica akagakuramo ariko atarakugeramo agapfunya kazogumamo kwisondora. Repetition yabaye abandi bashika saa 9 niba gashika saa 10 muri he ngiye mwikoranye timuvuga ngo amina. Ngo arangise ngo aravuga ngo yewe wa mugore we kubera ko abakuregaga abavugaga ibyo batavuga bose bagiye ugende tukongera uzogenda ureke. Uyu mugabo adatwihanisha akatubwira ngo bise nibi byose tugende tubireke. Ikindi aravuga ngo ni nuru ya ulimwengu. Aravuga ngo ni umuco. Uyu mugabo ni umuco. Hari uyu mugabo ngo yarafite ubuhumyi yavukanye ariko ngo umunsi uyu mugabo ageraho ngo aramubwira ngo ndashaka ngo uhumuke. Yemwe turahumye hari abantu bari mu kugenda ari impumyi turashaka ngo uyu mugabo aduhumure. Icyatumye yatobza kondo ni ukubera bamwe adashaka kuvuga ngo yarashatse kumutokoza. Oya yarashaka kwerekana ko ari umuremyi. N'umuremyi w'isi yose yewe ndutse muto uteka irigira ariko turanezerewe yewe timwovuga ngo amina. Nuko aramuhumura ngo atoba kondo zerekana kuko ari umuremyi. Uyu mugabo azarema ntazaremwa. Uyu mugabo azarema abandi basaza akarema abandi bagabo bari nkatwe akatubumbamba ariko jewe sindarema. Ariko uyu mugabo ushobora byose yarandemye ampakanwa ampamatwi adafite ikoro. Hari ikoro muhamona irano kugutwi ugutwi ntikuza guhanuka ijisho ntiriza riva mu ritakare. Uyu niwo mugabo nyamugabo uzugenda akarema agashyira akanwa agashyiramo ururimi rukabaho n'amenyo 20 nangahe sina 30 ariko akabana n'ururimi ntarukomeretse.
ariko murebe ukuntu mufite amenyo ayo yose 32 ukuntu ari ururimi ruri hagati yayo ariko ugakanja ururimi ntirukomereke ngo rucikemo ugasigara. Uyu mugabo ufite byose niwo uzurenga ururimi akarupanga neza agashira amenyo neza agapanga ibyurya byose akabishira kumwe, ariko wamara ugahemuka tukorera uyu mugabo nguje mu bushake bw'uyu mugabo waramuka amuhumura guke aramuga ngo se kurareba iki tiko ndareba nk'ibikerekeze ko ndashaka kureba neza. Yewe nimureke noneho turebe neza nimemuona murebe neza ndamureba ariko mwitegereze neza. Sura yicu ariyo ndangiriza uvuge ngo amen. Aramuya umwungeri mwiza kandi umwungeri mwiza ngo azafira intamaze ngo intamaze zikamumenya ngo nabakazimenya ngo kazazihamagara amazina. Uyu mugabo aratuzi twese umunsi tuyigira mu gitabo cy'ubugingo azohamagara ngo Nyafuraha Nyasafari w'Imana Rutebuka inde nande mwese ngiye katika uzima wangu. Uyu mugabo ni uzotwinjiza twese nta muntu uzosha fraud. Uyu nta uzoca pi. Uyu mugabo wose arakwiriye kwisi yose iburyo ibumoso kumpera ziskwari zine ahagazeyo. Uyu mugabo arahagaze azayitegereza gute anaona Yesu anaona Yesu anaona yeye aliye juu anaona atatenda mambo Mungu azakora ibikomeye agakora ibikomeye agasinga nimuvuga ngo amen. Haleluya. Azakora ibikomeye nta jambo na rimwe Yesu adashobora. Azakora ibikomeye wa munsi ujya mugabo ntiyadutumye mwanya n'abagaba bacu iwacu abangaba turaziranye twese. Wa munsi uyu mugabo apanaje uyu mugabo yadutumye mwanya aravuga ngo wari ufite ikibazo kandi ko ndabona ubunyiri uri smart twaragiye yatubwiye ngo mugende mushike mumubwire ngo afite ikibazo nimushika mushikatire guke mumugire azakora ibikomeye nta jambo na rimwe Yesu adashobora. Azakora ibikomeye tenda mambo muvuga ngo amen. Haleluya. Uyu mugabo ashoboye byose rebe ashoboye byose nta kimunanira na kimwe. Abantu gasanga ngo turashize ngo turapfuye ngo se turagira gute muragira gute bune kumwe n'umugabo ushoboye byose kubera iki utamwegera ngo namara umubwire ngo wa mugabo ushoboye byose none ndagira gute. Uyu mugabo ni mwiza mana we duhereze kubana nawe. Baba wa mbinguni nyosha mkono wako watu wakujue watukuze jina lako. Data wo mwijuru rambura ukuboko kwawe abantu bakumenye bahimbaza izina ryawe. Data wo mwijuru rambura ukuboko kwawe abantu bakumenye bahimbaza izina ryawe. Data wo mwijuru rambura ukuboko kwawe abantu bakurujwe batukuze jina lako. Mambo timovuga ngo amen. Haleluya. Mukomeze uwo mugabo mumwegere yaravuze ngo niwe riguye rizima byanzwe n'abantu ngo ariko kumana ryaratoranijwe. Kandi hari korasi ngo nasanze bamuvuga ngo umugabo umunyakuri aha yukuruye imvugo yiwe ni hame tegereza umusinisa ubwari data wabivuze bizahoshika aho
kuri aho ntaho hadavuga ngo yakinze ngaho muririmbe mwagweze mikuru muririmbe mwumve igitabo aho vugo yiwe imvugo nihane tekereza ubwarida izashika aho nyakuri wiyakinguye ntawoki kandi yakingura ntawosubira kuvuga ngo akingi nukuvuga ngo imigisha yaje kuza kuri wewe ntawoyirwanya bijya byose tuba dutinya inyabu n'imbwebwe n'ibiki byose uriya mugabo yakinze nta muntu wo kwinjira habe n'umwe kandi yakinguye ntawokwimira imigisha yawe mwakira ijambo ry'Imana. Hallelujah.